салом шунавандагони азиз, таҳаввулоти охирини рӯзро аз Тоҷикистон ва ҷаҳон манзуратон мегардонем. Инҷо студияи марказии радиои Моҷир аст. Имрӯз 13 майи 2020 сол. то ба ҳолати имрӯз 13 майи соли 2020 шумораи умумии беморони гирифтор ба вируси COVID-19 дар Тоҷикистон ба 801 нафар мерасад. Хабар медиҳад Вазорати тандурустӣ ва ҳифзи иҷтимоии аҳолии Ҷумҳурии Тоҷикистон. аз оғози панҷшаваи сирояти вируси корона дар Тоҷикистон то кунун дар умум 23 нафар қурбонии ин вабо гаштанд. طبق اطلاع وزارت تندرستی و حفظ اجتماعی اهالی جمهوری تاجیکستان تا به حالت امروز 31 می سال 2020 4100 نفر بیماران در مؤسسه‌های طبی کشور زیر نظر طبیبان قرار دارند که در یک شبانه روز اخیر 547 نفر با بهگردیدن وضع صحتی از مؤسسه‌های طبی با خلاصه طبیبان مرخص گردیدند. تغییرات کادری در وزارت تندرستی. وزیر نو سخنگوی نو. جمالالدین عبدالله‌زاده که چند پیش از وظیفه دیرکتور مجمع تندرستی استقلال آزاد و به کرسی وزیر تندرستی و حفظ اجتماعی اهالی جمهوری تاجیکستان نشست، امروز با یک فرمان خود بیبی خانم درویش زاده را که مدیر دفتر مطبوعات این وزارت بود از وظیفه‌اش سبکدوش کرد. با کرسی سخنگوی وزارت تندرستی و حفظ اجتماعی اهالی جمهوری تاجیکستان امامعلی میرزویف نشست که تا این دم سردار ریاست اطلاعات بیمارخانه استقلال بود. روزنامه‌نگاران دائما از کاتب سابق مطبوعات وزارت تندرستی شکایت می‌کردند که گرفتن معلومات از این وزارت همیشه مشکل بود و با فرارسیدن پاندمی از کرونا ویروس تماس گرفتن با وزارت تندرستی قریب که غیر امکان گشته بود. اکنون که نفر دیگر به کرسی سخنگوی وزارت تندرستی نشست، امیدواری وسایل اخبار عامه به دسترسی معلومات سریع از وزارت تندرستی از نو احیا گردیده است. آخرین تحولات تاجیکستان و جهان را این ساعت روی موج رادیو موجیر شنیده استادید. از جمهوری قزاقستان به جمهوری تاجیکستان به صفت کمک بشردوستانه 5000 تن آرد وارد کرده شد. سفیر قزاقستان در جمهوری تاجیکستان اسکر توجیبویف امروز 13 می در مراسم سپاریدن رسمی کمک بشردوستانه جمهوری قزاقستان به جانب تاجیکستان شرکت ورزید. شهادتنامه این محصولات را سفیر تاجیکستان به معاون دیرکتور اگنتی ذخیره‌های ماده دولتی نزد حکومت جمهوری تاجیکستان صاحب جان زیادالله‌یف سپارید. خبر می‌دهد دفتر مطبوعات سفارت قزاقستان. سفیر قزاقستان در تاجیکستان اسکر توجیبویف قید کرده است که کشورش همساله به مردم برادر تاجیکستان کمک بشردوستانه می‌رساند که مبلغ عمومی آن از سال 2006 اینجانب 38 میلیون دلار آمریکایی را در بر میگیرد. در نوبت خود صاحب جان زیاداللهیف معاون دیرکتور اگنتی ذخیره‌های ماده دولتی نزد حکومت جمهوری تاجیکستان به جانب قزاقستان برای کمک بشردوستانه اظهار مینه‌داری کرده قید نموده است که جانب تاجیکستان کمک‌های حکومت جمهوری قزاقستان را قدر می‌کند. قزاقستان آماده است که به کشورهای آسیای مرکزی برای مبارزه علیه ویروس کووید 19 و پیامدهای اقتصادی آن کمک‌های بشردوستانه رساند. در این باره اول ماه اپریل سال جاری پرزیدنت جمهوری قزاقستان قاسمجومارت توقایف ابراز نظر کرده بود. خبرها را از تاجیکستان ادامه می‌دهیم. رهبریت بازار حاجی شریف در شهر قرغان‌تپه با 465 عائله طبیبان در شهر و ناحیه‌های ولایت ختلان کمک غذایی رسانید. خبر می‌دهد اگنتی ملی اطلاعات تاجیکستان خاور. با عائله‌های طبیبان بسته‌های غذایی از جمله آرد، روغن، برنج، کارتوشکا، پیاز و دیگر محصولات نیازی اولیه داده شده است. طبق خبر داده می‌شود در شهر کولا با 130 عائله طبیبان، در ناحیه کوشانیان با 30 عائله طبیبان، در ناحیه وخش با 30 عائله طبیبان، در ناحیه دنغره با 60 عائله طبیبان و در شهر باختر با 185 عائله طبیبان کمک مواد غذایی
расонида шуд. ғайр аз он раҳбарияти бозор либосҳои муҳофизати тиббӣ барои табибон ва як қатор маводҳои дорубориро ба беморхонаҳои вилояти хатлон низ интиқол доданд. ёдовар мешавем ки қаблан вазири молияи ҷумҳурияи Тоҷикистон Файзиддин Қаворзода низ гуфта буд ки ба оилаҳои камдаромад ва маъюбон дар чаҳорчӯби чораҳои мубориза бо коронавирус дар кишвар кӯмаки молиявӣ расонида мешавад. вазири молия қайд карда буд ки бонки ҷаҳонӣ барои ин маблағ ҷудо кардааст. бо пайравӣ намудан ба президенти ҷумҳурияи Тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон боиси ватандӯстӣ ва садоқат ба арзишҳои умумии башарӣ ширкати ватании Тоҷик гидроэлектромонтаж ташаббусҳои хайриявии худро идома медиҳад. ширкати Тоҷик гидроэлектромонтаж дар муддати кӯтоҳ бори дуввум миқдори зиёди доруворӣ ва таҷҳизотро барои эҳтиёҷоти соҳаи тибби Тоҷикистон таъмин намуд ки дар навбати худ байни муассисаҳои тиббии раёсати тандурустии шаҳри Душанбе тақсим карда шуданд. ҳаҷми кӯмаки имрӯзаи ширкати Тоҷик гидроэлектромонтаж 1,5 миллион сомониро дар бар мегирад. бояд қард кард ки дар моҳи апрели соли ҷорӣ ин ширкат яке аз аввалинҳо шуда ба раёсати тандурустии шаҳри Душанбе ба маблағи умумии 5 миллион сомонӣ 20,000 тестсанҷишҳо барои ташхиси вируси COVID-19, 500 маҷмӯи либосҳои махсуси тиббӣ ва дигар лавозимоти зарурӣ супорида шуда буд. масъулони ширкати мазкур қайд мекунанд ки ин иқдом посух ба дастгирӣ ва ғамхории доимии раҳбарияти ҷумҳурӣ мебошад. имрӯз вақте ки соҳаи тиб ба муддати кӯтоҳ ба пандемияи COVID-19 дучор мешавад, ҳамаи мо бояд барои ҳифзи саломатии аҳолии Тоҷикистон якҷоя мубориза барем ва кӯмакҳои хешро дариғ надорем, қайд карданд масъулони ширкати мазкур. таҳаввулоти охирини Тоҷикистон ҷаҳонро шумо мустақиман рӯи мавҷи радиои Моҷир шунида истодаед. зиёда аз 800 корманди 6 маркази саломатӣ, 2 нуқтаи ёрии таъҷилӣ, маркази назорати давлатии санитарии эпидемиологӣ ва шуъбаи раёсати кумитаи ҳолатҳои фавқулодда ва мудофиаи гражданӣ дар шаҳри Хуҷанд аз номи раиси вилояти Суғд Раҷаббой Аҳмадзода бастаҳои ғизоӣ гирифтанд. тавраи Хайрулло Ғайбуллозода муовини аввали раиси шаҳри Хуҷанд қайд кард, кӯмакҳо аз номи раиси вилоят ба зиёда аз 800 кормандони шифохонаҳо шуруъ аз посбонҳо то ба фаррошону ҳамшираҳои тиб ва табибон кӯмакҳо расонида шуд. Хайрулло Ғайбуллозода таъкид мекунад ки ҳамаи табибони ҳамаи марказҳои саломатӣ ва ёрии таъҷилӣ, марказҳои назорати давлатии санитарию эпидемиологӣ дар шаҳри Хуҷанд бо нақлиётҳои корӣ ва либосҳои муҳофизатӣ таъмин карда шудаанд ки миқдори зарурии доруворӣ ва дигар таҷҳизотҳои тиббӣ низ ба тадриҷ ба ин муассисаҳо фиристода шуда истодааст. рӯзҳои наздик маъмурияти шаҳри Хуҷанд низ инчунин ба кормандони тибби беморхонаҳои шаҳр кӯмаки яквақтаинаи пулӣ хоҳанд расонид, таъкид кардааст Хайрулло Ғайбуллозода, муовини аввали раиси шаҳри Хуҷанд. ба суратҳисоби махсуси кушодашуда ҷиҳати мубориза бо вируси COVID-19 дар назди сарраёсати хазинадории Вазорати молияи Ҷумҳурияи Тоҷикистон 6,3 миллион сомонӣ ва 12,3 доллари Штатҳои Муттаҳидаи Амрико ворид гардидааст. хотиррасон мекунем ки суратҳисоби мазкур барои ҷамъоварии маблағҳои хайриявӣ ҷиҳати тақвияти мубориза бо коронавирус кушода шудааст ки аввалин нафари ба хазина маблағ интиқол дода президенти Ҷумҳурияи Тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон мебошад. мақомот гузарондани маблағро ба суратҳисоби мазкур кори хайриявӣ ва маҷбурӣ намеҳисобанд ва ҳар нафар ва ё ташкилоте ки агар хоҳад метавонад ба суратҳисоби мазкур маблағи муайяне бифиристад. назорати иҷрои харҷ ва раванди шаффофияти ҷамъоварии маблағҳоро агентии назорати давлатии молиявӣ ва мубориза бо коррупсияи Ҷумҳурияи Тоҷикистон ва палатаи ҳисоби ҷумҳурӣ таҳти контрол доранд. баъд аз оне ки президенти Ҷумҳурияи Тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон маоши моҳонаи худро ба суратҳисоби махсус равона намуд, аз ҷониби дигар мақомдорону шахсони алоҳида ин тадбир идома дода шуда истодааст.
سامیان عزیز، شما آخرین تحولات تاجیکستان و جهان را مستقیما روی موج رادیو مهاجر شنیدید. سلامت باشید. برنامه‌های دیگری ما جریان دارند.